kinong rep na kinhun kiblatep kim producers group na kisnong baper ki bahap maur kanang community and rural development block kilapan pawi lagi chong chingi kenu chinge khamta makador kamur hayo hahan haba pensengawi kita chinge hakano phaisngi arphanai trek nai wiang arja arfui hak chingerang pedang chingerap pisa lingba ka farmers collectivization for upscaling production and marketing system focus kasror kar mehlaya hapalau ka office ubdio maur kanang sin of the block kinong rep kilakdaw ba chinge bahmat kadai ke chingrem dor kabai dawai sbo kila kadau ba kacing syakta khamta ma khlam covid ka khandai kalawan ra shibon ki jingi kendo chinge khamta ma ba penya yawi ki marap lalo kataru sa kacing syak nyot ben ya kador haki dalal ba kinong thien da ba pen paupat leng ba kacing rap ko fokus ka ai masi meki kila pen pau ba kan pen mentoi ki kum kinong rap haki kenhon ba fer leng ba ka pisa ka bolong san char tangka iwe idkhon leng ba chingwan joli ko focus group ka ni kinong rap ni yem ha kacing kermen ngai skam bor ni kuburi kata makanya kita kawai na ka program ka ba laban ai di cingkermen ini padang ngene ke arsnam ke cinya di jungi ba ni sembun di cinge jingkendu aba sibun ki mar bangi permi ki support dot hendai ngai skam baleng bangani ka program ni yo sibun di cingmen toy bang ki mar ni kenya seyo kuma la keren smart dari se nongrum ngai skam ba Kimar ni kinom long support lo tangas ti jungi nekin yaju saba bada penpauru ba ni sibun gi cinge akalian ka transport dikim marep te ni don kam yakataru lada long babala ba isa bagian indra saka department soka akri ni don kam sibun gi training habere bat ka organic farming kumbala keren sukmat marat ba agasti tingi ni persanga yata ka organic farming nilan kam ke training nilan kam yaki poly house manata ki nongrep ki irrigation system ki bakhambian kenapa aka komrep ka jong ini nirap kalong akaliur tangarsi hendrai ngekam kapamut lagun nurut tang prabenan dengan ekskam ba lemba proper irrigation system kababian bangila bandrep barok har benar katakan kentiwi ke yo kuat jong kinong rep batru kalian disembai bang yo disembai ki babha na kalian segi kum nong rep ni kudu sibun ni jinge ha ki jinge mak siya di segi kalau kom ni kudu lemba kan kesnen kolong jadi mereka fertilizer dawai. Kata dua gemur sekarang kalau sebab apa? Nah siapa ini kantan hari ini kuartalan di red kantan bagi ubi jur itu dia dawai. Ia pun ti hakador kepada. Ini ketika main berlaku. Kapan? Kapan dia lo cakayu. Kumalong ta ia ke bar mata ni kit iba sipo yudu. Siapa bah hakilian paro kaptan bintara poi itu hai cakap begini pendi begini budor ekimar kesini hari budor pemban tu muncul orang ini kasih data $1 kali kesim ini habis ditrai pun kan ni pendi pun muslim malu banyak pun muslim ni jangan bagi ya pun muslim kalau ni nak met kesini hendak tidak poi itu hai cakap begini pun lagi budor bu pemban kita tiap. Kali ni sim ini kita kadu kata-kata. Maka we pan kalau kecintaan seperti mari mata. Dari kapur begini hap muli hapan subret no. Andor pun itu undang tiap. Heba pai pat kidor kutiang bedi pakai legason kador seperti mar kalau siapa para. Kali ni kita we kita bagi kendu. Hari mani kita habis ni sibur Tumpun tarik niaga, but enggak di kepala begini ti dengan kelong ini pan, kalau begini kit mana kesini tangsi kor ni tangsi berni, begini hak kit tiga kali, ni hak ada transport, ban poisa tak cakap ada ni je, bandar ni kit pan hanta, kasim si kerja kedua kalau kebah, tan, kerana nila ban sukit hak berni, dia bersukit dengan kor, begini di sama lagi lokaliti sebenarnya po ha judo ne kiwe cakap kata iyo itu dua apa he kata yang begini ada lagi
komentar saya inilah yang kita mar kini. Kalau kami ini dalam menunggu bagi Bu Hakmat trong MA betul betul sini Pak lambol manian. Untuk ngoblan ni kami sini Hakmat trong ka sorga. Kenapa mereka yang ini itu lomber yang sih hari dia kayau bagi mar mata sini. Maka we itu apa yang lomba bukan ini train yang ini train mobil. Ia pun simpul mobil kong sih ini ada kata-kata. Mereka simpul ini bikin pendat agen khas ini mani rampur. Mereka ikan kami ini jenis ini simpul ikan kami lagi kor di bor. Kum air besar dikiri ke bawah terlalu. Mana dah kasuka kalau apa asyik di grup ini sakit dong. Oke, Facebook kum hendak keren ni air. Cuman isu air example tak hendak keren. Kalau tentang kawin ini arti di bawah terlalu. Kali-kali harap semua ini kita bagi perspektif betul ni kat kampus ini. Umum mengirakan kintiu. Ya kayu kuat kawadan hajam Islam di sini. Betul kami kali kepuat tidak salah tadi. Kepada kali kum kita lembaga di sini di mana. Kum malah orang gue somna nasikman. Kami kalau lagi kami kali poli house. Dan ini lagi yo ini poli house. Ina ya kapan pemilik sembai berhal kum. Hapo gini di kat atliki belah. Bayangkan ketinong kinum do gentleman show. Ni yo ya kaman di dan petang nakapor sa kapor. Na baro ni kinong ni suku hakari por. Haswa bengin ren ni hakay sikiban. Bengin panuan na kaban. Ni yo ay kasi siya nakamta bengin yo ay kaban ren. Hindi endra na ikapor kusnem. Kita kasi lap ni na nalo kayo katan. Nalo ni hapray bormet ni hapan bi umsem. Nalo sipun kita bagi dia berpenut Kasim sini, kami tahu hari Islam dari kini kalau tahun pandemi kini sini hari ini, Henry Lada, nak kalian cungka komen kapat hadlen lagi, nak minta kita kiai berot hai kan pusing ya jibut kisah berkat kan pusing ini, bah hakiki kundu kami sini berkat pan. Maka asnan bun ya, hakiki kundu kecuma ngabun ya, bah itu hakiki mulai bikin cuma. Kumakan ni kayo kahat hantam ya kade kathiru ibun kenduk nya sibun nama kumhakini ki benar adabu kecing kenduk nya tingi kalong na banta kayo kahan timar matang nala amatuni namkha kabai ya kayo bantanya yo mula dan tentang hati ahlum nama bumbang kayo kahan dan nelejeru ka dor batan Cingdi jubatan terbaik cingdi cikibai bopoi kene masalaya cingi tolong barang hantam nabata karawai kanu bercipta cingi cimuran tung kiban ya kini kibata sedang masangi kamrat hoi dada kadai makana kakam kebasut mulai kecingi kecisai tolong bercicar nama kasan kamdai kasan kebaren kasan kebercicar nama bun na pedang cingi undang jengkal cang bandar cekak ikwer cang Nidaka masyuar. Saya kebawa kalau barang hantam kadawa laram saya kecing rawa hiye kubun. Ngan sepentemal de mankanaya kadang de kubi lain cash kilo. Kadawa ini tiat haspak pakan. Dengan lek adawa kan hasan abunur sipakalon. Saya kan kedai kecing bakal ini kemudian saya hantam kum kini kibnai ba min kaneru buan ba kibre kumla dan yo watang gadawa yuri aru tadba kisina kam halka kalang ba buan lada kiyoru haban suya kanaya dan tentang kubum yo go play haap dalan hayan ulan andal lay ang penban kibre bum yo da kadang bisinga na peren kini para naran ini kedai kum kasir kalat keban pergi inbang ini lembaga ini ke Cingwan cuma ni ka fokus ha kabang yo ban po mi ki guru ban a cira ban yo kan sedang ni kam di jam cungi wat wa ide di berit henry ni kmi tiba ka cingman to ini kanangwan mang ni syakmat te kmi tiba kan ni kam dai tang sedang kumalaw na dumne syakmat bagi ba kumalakan na ka cing hiam jung ka yo ka hat cingdon cingni ki middleman mang kita ki jem di bangun hit ki maaf ni na po sinong ka tur ba ta sibul kumaladan ki bakran ki para member syakmat bang dan kami ya kalau ya kawai nak hijau pedang lane bagian tu kumno kum kita costerage ha kabangila kon ti para nongret kon ti para group la bangila banyak trilang kawai
Niya ai ka wei ka do niya bu lang chu wang kitu ki ba gi wan man them bat ya do ni ke ma chu lang ya na wei ka do te kata ka song hang stan chong government bat gi ki ba sini initiative na ka basin development authority ba ke sini ki la plenty na mata chuni wei nang ba yo air ta ka do ma ba kum bilong tang isu thu ba wei long dat ka do ka ye teng na tu long dat yo do na ni yo ka do ka ba kham he te ki tu ki ba le thiet ta ki sim na ya ki ki do ba na teng ni da ka chingi ya ton lang ko group kan pen tli ni ha ka ba nin ai tu ka do la ngin na ba ka do ka ju te ni na ba ye ki tu ki no wan thiet ta ka ka trai kan pen ni ha ba ni rep mane ham ni le ki ni kam Kila dan South Frateli Producers Group ki bayo pedang jerap nak fokus hakabalawan ban sa mi ki check de MLA kanong krem constituency ba lambor malngyang. Lai sakhilang ru igani kanong paisngi de baroni walang BDO ka maur kanang blog uba ban farbi nongrom DPM BDU East Khas Hills District uba Arlingdo Executive Engineer ka maur kanang blog uba Albinos Nongori Assistant Manager in Charge EFC ka maur kanang blog lam ki dikhot pat nongelam na ki Producers Group uba ban farbi nongrom la pensyai lor kadi fokus bat ong bagi nongrap ki de shim kabu yak jing rap na sokrar jela nakaliang uba lambor malngyang la penpau bagi nongrap ki klet ban penpau ka wek jing dawa nalor ki bakila penpau ha ki ching ai jing kran jungki bakata kalong banyo no la ka jong office community and rural development block hanong krem constituency ula penpau bun shim khia ba theri gamat ka bakinong rap kila kadau halor ka dawai sbo bakching rap tham dawai sbo ka portila bakador gamur jungki marem ka benta ka baningkong kamut kumno ngila ban pinwan haka kenhun kabenta ka baat kumno ngila ban pinmi khambun ye ki jing pinmi la kalong ha ka rep karyang lani la kalong ha ka ri jingri bat khaddo kumno ngila ban pinyat ye ki marep ki jongi kini kita kilai kali ki benta ba limba kane ka program ngithmu ban yarap ya phi kita kinong pinmi kinong ri jingri bat khamtame kita ki kenhun bat hang ni hakani kasgi ngidon South Frateli ki kenhun ki bala form lemba kamor keneng blok bat hak kini ki kenhun kidan ki kenhun ki bale ki kam risnyang risyar bat danru ki ba le ki kam bai dei bat karep jhur bat kui ki ching pinmi ki ba phi tum ki nong rep kia klan ba ban pinmi hakane ka than ka jingdon jo ka kenhun kanyarap ya kata ba phi tum ka kenhun phila ban num ya kita ki maret ba phi ya pinmi bat ya kita ki maret nila pat ban wara ya ki sijaka bat hamta nila ban ya keren ya kayo bat umdai kan kanta hendrai ru ki training ba pher ki jingnam jingtep ki teknologi ba pher lemba ki department ka agri ka horti ki veterinary department la pan aya kita ki jingkai syafi kum kita ki kenhun khnang ba kila ban sngthu kumno bangila banyo ya kata kador ka babiang ba fi amnut na kapor sa kapor Mengikimen menyatu ipisa bagi babon di kenhon napa anongkrem constituency kilawan syakman ban sen yakini ki kenhon amtang nakabenta kani ka fokus Henry bandon ka jinget reilang bakumbaju ong ka kentin ka jinget reilang kalong kabor ban habadon ka jinget reilang kadon ka jingsngai habadon ka jinget reilang kadon ka jing snotho jingmot bar habadon ka jing snotho jingmot ki kam jungi ki yan be iya ganti kani ka baka sarkar ka ai lingba jong kani ka focus program kalong yakin nongrep terpang namar baka sarkar kala UI bahakini ka lockdown ka baladap la arsin arwat badi ka bamentang iyo asngo kalawan sa kaway pat kata ka variant jong COVID-19 bagi khot ka Omicron kabakta hadu kata-kata bat kabapur state hadu kata-kata kawan negeri South Africa bat menta kalapoi hari India jungiro bat samut na pedang kita kibayo COVID kiyo yung new Omicron variant dia kabang ngintip syano kani kanyalam
But let's say galak ban ga lockdown ka balai ro ngimtip. Ri habayu I ki jing e ki balama de ki nongrep ki jungi kamtam e hagani ga lockdown. Habayu I ki jing e balama wat ki SHG ki jungi ro ki balas dang bon hapo kani ka mar kaneng CNRD block. Bar hagaba ka nongrem constituency ka long hakman haga jingla ban form kini ki SHGs dan ni ka kenhon jong ki kenthai ki bayarap dalade yalade. Pila ban gali balai bakawan gani ka focus program ka jingmut hi kalong ban wanra ka jingye teli haba ong SHG ka mot gadi tang ki long kme henry habang i ong producer group ka kuntop lang ki long kme ki rangba bat ki samla baginya trailang bat bakin pendon kam hok ya gani ka pisa ka bala ai kumban thiet sembai dari ban thiet ki jingdon kam ki jongpi haki kamrian ki jongpi lani haki jingri ki jingdo ki jongpi Du kimar kimata ha kajing dan syok ka Mariam. Dapat kajing du lapoi daki khatsan hajar. Dapat pat ha kasangsian yo khat aspa. Mano banwan pat solution Tang bai kali ro mlakan ni. Dei na magata ngiterman scam lamba jong kajing ya kitbok kitring kajong pay nginla ban penulong bangidan kam banyo no laga jong ka block jong ka nongkrem constituency. Matray ka nongkrem constituency kadai ka ba hakpat du ya ka ba layo bantaw ya ginay ki producer group hapo kathan ki jongi ka ba ngada sosarang hadu kata bawat hapreng jong ka program ngading nang ba sibun talay ki group kimput siyem lala bandan lang haganay ka program. Handay ngin pentik na bagi don giba sakut ye gibang accounts giba pudyo ni giban kidon gilayo don gibang pudyo bad ye gibang pudyo ngin sa penong biang ye ka program kabangin yo ban sam biang pat ye ki check siya kito gibang pudyo ye gibang account nagbenta banya man toy lang baro handre nga sukwa banong baay ba ine jingyo jumpai menta kasngay in long kum ibajaw drop si drop but lamba jong gajin tresitam kan penkala long yakaduryawa ngikmi lantay yakata namar tengtiang habang iyo yakano gano gajirap kabang imang nagaling kajungi nagaling ka sarkar tengtiang pinlap ngam kano ino hindi ki ong mas nurong account ong yan nalay mobile phone wang siwa dakakolar. Kata kadai kama alamat na junang ay handay nga sulhu hadto gipor bat menta. Kalay fe sibun ya karkom perhat perdan nginang ay ba kajinglong jiman jong kibro haganay kajuk ko menta. Kalanang fair kilaya biya siya gikam gijam kamkam hagajinglong jiman jong kanay kaslaperte hakinay ki asliam kibala aleno kibang ilamat ya gijing iya kibakraw hadu kata ngimat ya ganay ka pandemic kabang impujumat hagajing im janga jongpay kabla penjenciar kabla pensosat kabla pendulong ya kipadba jong kajala bat ya karihay brokoway bat ya kaperthay brokoway kabla ta ya kakam gajam hadu menta bun kibaladu igikam gijam bun ba kilong yin kibam lasyu watan kasian yaki kan kitay ben paskul bun kibong imyo syu kumbajiyo ikam bala nagadaw jong gaday gijinglong jiman jong gaday kaslapatay day na magata hapreng jong kiday gijingya hapreng jong kajing laylantay kabasitam hapreng jong kajing hiran pisa kasorkar handay ngidingla menta ban persyang ban ay ban yarap banno senyang nakamenta jong ki group ki pair ki badon hapo ki konsusi ki baha hanga bat sawero kunjo ngan ra biang yaganay ngan sa pentepat lamba jong ki video ilaban communicate ngin sala ban penmi haga notification ngin up yagata ban review biang ya kadai ka jing khangdam ka jing bu ya ka blanket ban halo jong ka fertilizer ngin pendik na
ba ka lentile ka komyo ya kadawai kade banong ka basuk bat ka bangak shan ya hagani ka por kalong ba kinongnya kimyo ya kador kamur kabobiang bakin penle ya kamar sepo yo sepohan ken kadam ya ganero ngilay kren kadaw kalong bangim don ngira don ka agriculture marketing board kaba lait hu ya ka agriculture marketing board nadu usniam khat khandai spa khandai pho south na kusan ladon chairman ubadipet ya ka agriculture marketing board handai ngakwa kanom bakajing ya jungi hangai kalong bangim don ya ka minimum support price MSP. Kapaan mukot jaga itali puncong lang producer group na yopum tia program kini group yo Samsung aja kini producer group yo Shilak tungka